Muraho, nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Muri ibi bihe dutangira umwaka mushya, ndabifuriza ko uyu mwaka uzababera umwaka w'impinduka nziza, aho muganira n'abagize imiryango yanyu, abana banyu, abagore cyangwa abagabo banyu, inshuti n'abaturanyi, mukaganira mukoresheje imvugo nziza, mukabaha ubutumwa bubaka, butuma bakomeza kumererwa neza mu buzima bwabo bwo mu mutwe. Mbifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ndetse kandi muzagire umwaka